sindwe tie umba ungore Dekama kisingi ondoramba. This is Richness Productions. Mimi ndo director Steven. Mike. Sasa na umuthi tuhani undu wa Frank Wasubu ni Goreka Campus kwa hapa kukava his new big track na pressing ni mukuruenda Steve mtegee Kang jina ni Kankon hapa ndio watu wanaingia Ethiko isiti tarere ari atene Kiugo wendo kiari uthithimoko Wendo ciondo ari kuithanira Thiko isinde ndia tutanukane Wendo ciondo ari kuithanira Thiko isinde ndia tutanukane Kinya ndoka kuya rugolo itago ndia kuri na ingi nyingi mashabiki makwa murajethete mukajaga no rudiria tulisema yeye na tukesawa ndipo yeye kuna tona all right no worries Nyumu kwamba mule tie Neidiga Iwange sindwe tie umba ungore Dekama kisingi ondorambaru Yagete kirifote muko Yakiriona ndianita nagote Yagete kirifote muko Yakiriona ndianita nagote Wendo wa thiko ici nindiangurie Iria kwa mandu nyumbanire Bendera yarikie arurukio Niukumenya njitago Asumbu Beseni ya hiki kwa nyora ya hiki na cheboza Unondo kikale kia winada Ndogi nyoike practice nige vada hele kado haliku Ayinga Wenona nada sasa Wenona nada nimemeretie Oka indrame melia kidogo Wano ina yuima Ono kinyene sema hivi Ithanira Thiko ici ndia tutandukane Wendo wa thiko ici nindiangurie Ngiria kwa mandu nyumbanire Bendera yarikie arurukio Niukumenya njitago Asumbu Samburu na wena jaki wa Icos Esi wa isiora jeta sasa hiyo inakuwa change mauzo yake kwa tuna jambo hata tumlete Ni maive ora na ndiri Wendo wa thiko ici nindiangurie Ngiria kwa mandu nyumbanire Bendera yarikie arurukio Niukumenya njitago Asumbu Korolia Mheshimiwa Njoroge Geithia cia Roiro Enyumire ni muru kamandura Nduginyua njohi yakwa ngutige Ndungiria nyama yakwa uinuke